Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бардык замандаштарга чоң салам айтабыз. Эл ичи өнөр кенчи дейт. Калк арасында абдан бир таланттуу инсандар көп. Мына ошол таланттуулардын биз экран алдына чыгарып, сиздер менен тааныштырып коюуну чечтик. Бүгүн биз Ош облусуна караштуу Ноокат районундагы өзгөчө акын агабыз менен жолугушабыз. Бул эфир кызык болот. Демек, биз менен болуңуз. Баштадык. Бул жерде Эралы деген агайыбыз бар, акын агайыбыз. Бул агабызды мүмкүн сиз интернет барактарынан көрүп калган чыгарсыз. Бүгүн биз дагы ошол агайыбыз менен сонун интервью сиздер үчүн тартуулайбыз. Агай, ассаламу алейкум. Денсаулыктарыңыз? Кандай? Жакшы жүрөсүзбү? Тынч, Кудайга шүгүр. Келиңиз, олтуруңуз эми. Олтуруп алып анан кенен кесир жакшылап багырлашып алат деген ой. Эралы агай, сизди калк арасында бүркүт деп коюшат экен. Эмне үчүн бүркүт деген суроо бергим келип турат да башында. Эми бул бүркүт деген себеби бир алганда эле до конца алып кетем да. Анан кийин алга бир киришкен нерсени кайра кайтарбайм. Бир алганда бир алып кетип ошол бойдон таштайм. Ошого бүркүт киришке конуп калган. Демек, бул бала кезденби же жакын ортодо эле пайда болду? Тубаса, рожденный. Кичине кезиңизден бери эле сизди бүркүт деп аташат. Ооба, кичинеден. Негизи Эралы агай, кесибиңиз боюнча кандай, кайсыл адистикти аяктагансыз, кайсы тармакта окудуңуз, билим алдыңыз дегендей? Кесип боюнча мен өзү негизи ол жерде окуган эмесмин, иш жерде. Меники тубаса, рожденный. Ушундай тубаса Алланын берген өнөр экен. Негизи той деп калдыңыз. Эми канча, кайсы убактан бери ушундай тойлорго чыгып, элдин кызматын баштап калдыңыз? Мен тойго чыккан 20 жашымдан бeri тойго чыгып келатам. Өзүм 68-жылымын. Мына 33 жыл болду. 33 жыл. 33 жылдан бeri şu элибизге, жерибизге, калкка кызмат. Şu эл жерге кызмат кылып, тойлордо ушинтип 33 жылдан бeri кызмат кылып келе жатабыз. Дайыма мына şu элибизде, жерибизде токчулук болсун, молчулук болсун, тынччылык болсун. Мына өзүбүздүн Кыргызстанда азыр башкарып аткан ажоо президенти Садыр Жапаров жакшы ажоо президенттерден болсун, эл жерибиз тынч болсун. Дайыма мына Камчыбек Ташиев өзүбүздүн бул дагы өзүбүзгө караштуу бардыгы. Эми ушуларда мына военный жагынан өтө жакшы алып барып атат. Мына шулар бар, Кудайга шүгүр, заман тынч азыр. Эл жерибиз тынч болсун. Дайыма элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Токчулук бар жерде дайыма тынччылык болот, жакшы болот. Мына şu президенттер жакшы караса, элибиз, жерибиз баардыгы ушу Кыргызстан эми ушуларга ишенгенден кийин ушулар жакшы карап мыйса, жакшы тынч болот, Кудай кааласа. Агай, анан үй бүлөдө канча балаңыз бар? Мен өзүмдө 2 уул 2 кызым бар. 2 уул 2 кызыңыз бар. Алар дагы сиздин кесибиңизди аркалап акындык жаатта барыштыбы? Жок, алар эмес. Жок. Келиңиз эми. Көрөрмандарыбызга агайыбыздан бир жакшы өзгөчө бир эфирди тартуулайбыз деп сөз берип алдык. Эми башында келиңиз, өзүңүз жөнүндө бир төкмөлүк акын жөнүндө болобу, өзүңүздүн туулуп өскөн айылыңыз жөнүндө болобу, кыскасы өзүңүз жөнүндө бир төгүп бериңиз. Баштадык. Ноокат деген жерден мен, Белөрүк деген элден мен, Ноокаттын паркына бүгүн ырдаганы келген мен. Ырдын аты Рауа, инем ырды менен сурауа, ирди менен сурашка, өкөңдө барбы прауа, жок болсо эгер прауа, колдо бир калды зырауа. Ноокатка бүгүн кош келдиң, Ноокат деген элден биз, Кудай берген жерден биз, куш кепсиңер Ноокатка, кучагы толгон омартка. Ноокаттын ичи салкын жай, жаннат бир төрдүн төрүндө, Карагой деген тоосу бар, аккан бир анын суусу бар. Карагойго барсаңар, жаннаттын жыты бир келет, Кудайым жытын бир берет. Ноокат мына чынында жаннаттын жери сезилет. Ноокаттын ичин карасаң, ушунча сулуу көрүнөт. Өзүнө мына карасаң,
жалбырақтар күзінде, жалбырағы төгілет. Ырдасам ырды сұрадың, ыркемесін бұрадың. Ырдасам ноқат елімде, өзіммен мақтап көрейін. Көңілді жақсы бөлейін. Туылған жерім топырағы, алтын болот деп қояд. Мана ерәләкәң ончамын чағырларды, папыты өзі жеп қояд. Қой десе үкам қойбодың, әкәң менен өзің сен, ырда деп бүгін ойнадың. Ырдасам ырды тоқтатпайым, башқаларға оқшатпайым. Сұнып қалдың микрофонды, еми бұны мен башқаға бошатпайым. Көрбейсің бі адарот, көкшепке басып қимылдайд. Еми мана бұл жерде ырдаған бары сыйлашат. Ақындардың ақыны, ақындың болот жақыны. Ел жербіз дайыма, тоқшылық болсын Құдайым, сақтасын өзі ылайым. Алла бір деген елден без, Құдай берген жерден без. Атайы бүгін инелер, ноқат мына қалқыбызға заказ менен келгенсіз. Қарарып тұрған инем қашыңдан, қаншадан сенім жашыңдан. Жашың бір жетіп қалса да, Құдай берген башыңдан. Камера тартқан инем бар, атын сұрап көріп өппін. Тыныстан. Азаматым тыныстан асмандағы айдайсың, бекіткен сарымайдайсың. Камераның алып бар жоғын тегіз жайлайсың. Ұзында болсын өмірің оруасын көңілің. Бала чақанын уайын түбелік берсін Құдайым. Тыныстан сені дайым жүргенде Құдай өзі қолдасын. Алла бір ішің оңдасын. Ой шамдан кейін жүргенде қызыр буам қолдасын. Жанатан бері тіктейсің, тыныстандардың білбейсің. Анша мұнша уақымды тыныстан көзге елбейсін. Тыныстан чынында ырдасам ырды көбіні төгіп жайып көрінген. Елбізге рахмат, атайы келсе ош болот, ошто балдар бош болот. Қызмат болса біздағын ырдаса ырылар болауы. Мына біздің Ноқат районда Авшырата деген жері бар, Азиз дегендегі бар. Авшыратаға барсаңар, о тоудың ортосы, сулар шығып ағылат. Көрбеген мана досторым бір-біріне сағынат. Ошоны мана Авшыр деп қоят. Авшыратаға барсаңар, ой дем алып бүгін келесің. Эми қағылайын нинелер бар жоғын ырда бырдайым. Ноқат деген чынында жақшы жердің мұл жерде берекесін Құдайым. Бере-бере тұру айвы, заказной мандай балдар бір, атайы мана тартқаны келе-бере тұру айвы. Арыдайыма сілердің дамына дайыма, ұзын бір болсын сілердің өмірің ырдайыма. Ойнап күліп жүргілі, Құдайым берген өмірді дайыма жақсы сүргілі. Мана шүнтеп дайыма ойнап күлген жүргенге Құдай өзі қолдасын. Эми мана балдарым ырдасам ырды тоқтатам қалғанын эми манеке. Кейінге келгеніңерге нишалла өзім оқшатам. Көрбейсің манеке, парктың için қарасаң, тарақтар тұра тұру айва. Дарақтардың массасы көп қана басқан бір майдан бола тұру айва. Эми балдар дайыма пешенеңер açılıp, zamanımız tınç bolup oynap külüp жүргілі. Эми бардық елге қаларым, тынçlık болсын elimde, salamat болсын жерimde. Osmanda yıldız толсын дейт, жер беті қырғыз болсын дейт. Қырғызды Құдай қолдыған, Алла ішім оңдыған. Ардайма ушундай жашоодо жакшылык. Ой, мына силер дагы бир Алла Таала силерди де жанаштырсын жакшыга, адаштырсын жамандан. Жүргөндө мана жолуңар оңудан чыксын Кудайым. Дыйкандардын ардайым көп болсун үлүшкө еккен. Ой, мана мээнет кылган будайы. Мана быйыл көрдүңөр, жамгыр жаабай будайда болбой калды чамасы. Престеген кöyүңөр 500 жанашты карачы. Азыр эми азыма аз түштү сен ачамасы. 380 болуа бул жагы мана буну тегизлелип карачы. Эми балдар бул жагын токтотуп эми туралы. Каган анча мынча нерсени окшотуп секен уралы. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр байкагандай агайыбыз бир эң сон жогорку деңгээлде. Айганан айтайын дегеним, эмне үчүн сизди республикалык деңгээлдеги айтыш сынактарынан көрө албай жатабыз? Эмне үчүн өзүңүз ошол тарапка ыктабадыңыз? Бул боюнча бир сырыңыз барбы же кандай? Мен өзүм ол жака өзүм баргым келбейт. Себеп дегенде Аракет кылсаңыз мүмкүн жакшы бир жетишкендиктер болот беле деген ойда. Кудай кааласа эми ондай ойлорум бар. Алла Таала эми насип кылып буйруп калса ага дагы барабыз. Кудай кааласа иншалла эми барабыз, чыгабыз деген ойлор бар. Азырынча мына элдин кызматында, тойлордо, мына элдин кызматында Алла насип кылган болса
Sınaka dağı barabız, Kuda kalasa. Menime birge işlegen Kalbayıp, Arıslan degen muzikant ağayım var. Hazır ol, şu içine özlerinin memesiga bol, densogluğa baylanışlı kelbeye kaldı. Emi Kuda kalasa ağayım köz dağı mene kılganda, dağı sınılır, oyaka sınaklarga barışkan, Kuda kalasa nasip bulsa barıp kalarбыз. Barabыз деген ümit var. Buyursa planlar бар. Kuda kalasa. Анан агай, өзүңүз кагаз жүзүндө жазасызбы же ошол көргөндөй эле айтып жүрөсүзбү? Men kağız yüzünde yazbayım. Men görgöndey ilagırdayım. Болгондой эле. Ооба, болгондай, көргөндey ilagırdayımın. Анан эми көрөрмандарыбыздын арасында сизди тойго жакшылыкка чакырабыз дегендер мүмкүн чыгып калар. Тойго канча сомдон баштап кандай баага чейин чыгасыз? Emi al dogovor emi baydıkıday. Ortonuku orta. Emi bar жоғuna qarab dogovor men сүйлөп чыга беребиz. Сумма канчадан канчага чейин? Emi Канчадан башталат? 5000'den başlar. 5000'den башталат. Ооба. Демек, урматтуу көрөрмандар, эгерде Эрал агайыбызды өзүңүздүн жакшылык күнүңүздө көргүңүз келсе, анда ошол 5000 сомдон жогору, анан биз астына телефон номерин жазып калтырабыз, агайыбыз менен байланышсаңыз болот. Анан агай, эми кыска нуска дагы бир сизден 1-2 сап болсун, андан кийин жыйынтыктайлы. Жакшы болот. Эмесе мен şu Тамашалуу болсун мүмкүн. Азыр эми базар баалары бир аз көтөрүлгөндө байланыштуу жогоруда пресс жөнүндө бир сонун тамаша эретин айтып өттүңүз. Сабиздин баасы көтөрүлдү дегендей, майдын баасы көтөрүлдү деген ушулар боюнча да кыска нуска элибизге бир күлкү болсун, жакшы маанай болсун. Келиңиз ага. Uşunça bazardın geçe karangı bazardan izlep talarsın bazardan izlep tapsan da o şunun barın alarsın emi gırdasam ırlar bardık bir жаңырат eken turuvayvı bazarga kelgen adamlar o başaylanıp bugün bir karap kalat turuvayvı arzançılık bolsa da arzançılık bolorun Kuday özü bilsin dey emi mına men dağın o bazardın narkına bugün bir koşu bırdayımın o savizin basımın eke 100'den kaytı karançı 80'ge tüşü vazır bir uşumday surat şamasa oşolardın bardığı arkasına kaçseken manağı yettin basın karasan 500 som dep bugün götürüp Aval yerge çınında dıйkandarga çınında oğur hazır gelgendey emi göçtün dağımın eke o üstünde turgandar düşürse eken yetti dep oşonu gözüm surarım anan götürülüp ketkenler seni orduna koysa oşo bir jakşyle bolotnarım emi yel bolgan yerde yer bolot el menen yer bar yerde daima tınçlılık bolsun elimde daima tokçuluk bolsun yerimde emi men tınçlık kağlayımın elimde daim bağlayımın Kırgızistan elimde ötele jakşı süyömün Kırgızistan bar üçün Kırgızistan'ın içinde oynop gülüp жүрөмүn hizmet kılsa Kırgızlar toyuna barı bırdayımın kağlayın Kırgızlar özlerim barın sıylaymın emi men da gırdasam uşunca eldin aldımda beker karap kalbayın başımdı yerge salbayın sezon eken toydum bir kızmat bir kılıp kalayın inilerim silerge abdan çoğun bugün rahmat mana men es aldım rahat uşunca mına gırdasam özümçe geleye salıp kurusam bir bolgon uağım inilerim silerdin oyun oyturgan kurağın ököğün tengmin eke üylensöngör toyuna barıp alıp özüm men kızmat kılar uağım uşunca mına noqatım noqat degen jerime gelsenger köngülü açılat nasip kılsa bul jerde köp nerse sırı çaçılat emırdasam mırımdı köpçülüktün aldında kökölötü bırdayımın kağılayın Kırgız el Kırgızlar mına bar üçün men da maktap jırmaymın Kırgızlarım ölbösün jamandık takır görübösün emi Kırgızlarım daima kökölö uçkan kuş bolsun dünyanın dört burçuna Kırgızlarım tuş bolsun gerek bolsa Kırgızlar asmanga çıkıp aygada soğuda kılgan bar bolsun emi mana Kırgızlardı kuvalagandarım o astıdan jamaman ek alardın jolu tarı bolsun sebebi degende Kırgızlar dünya yüzünde bar bolsun Kırgızımda maneke köpçülük çıkan batırlar Manas degen atam var Kurmancan datka apam var alardın barın surasan alardın adresini özüm bir aytıp geçsem bir alaydan çıkan Kurmancan apavuzun uşunday
ай. Өзүнүн муну берген закону, ошондой катык турбайбы, Манас деген атабыз. Турпагын манеке, таластан деп турабыз, көңүлдү жакшы бурабыз. Эми балдар манеке кыз кагырдап ягын жыйын туттап урабыз. Кана эми балдарым оми көтөрөлү билекте, Кудайым берсин тилекте. Мына ушу силер матайы оштон кепсиңер. Эми силерге Алла Таала өмүр берсин, көргөнүңөр той болсун, жегениңер кой болсун, ата-энеңердин убайын түбөлүк берсин Кудайым. Элибиз, жерибиз, Кыргызстан жерибиз, мына ушу дүйнө жүзү тынч болсун Аллам. Дайыма ойнап күлүп жүрөр эле мына ушу азыркы болгон президентибиз Садыр Жапаровга Алла Таала өмүр берсин. Мына Канчыбек Ташиев ошолорго мына ушу закондорду жакшы чыгарып өздөрү жакшы Кыргызстанды кармаган чоңдордон болсун. Илай мына ушу силарга Алла Таала өмүр берсин. Ден соолуктары чың болсун, заманыбыз тынч болсун, молчулук болсун, топчулук болсун, дайыма жакшылык болсун. Жакшылыкта көрүшкөнгө, тынччылыкта көрүшкөнгө Алла Таала насип эткен боло берсин. Заманыбыз тынччылыкта көрүшө берели. Амин. Аллага чоң рахмат. Агайыбыздан өзгөчө бир төкмөлүк өнөрүнө баарыбыз күбө болдук. Жана ошондой эле жалпы элибизге, кыргыз журтчулугубузга сонун агайыбыздын ак батасын дагы алдык. Агай эми убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Буюрса сизде чоң сахналардан өзгөчө бир гана кыргыз элине таандык болгон бул акындык өнөр деп билебиз. Мына ушул өнөрдүн арты менен көптөгөн жакшылыктарда, элдердин жакшы күндөрүндө кызмат кылыңыз. Агай ден соолукта болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз. Жалпы көрөрмандарыбызга дагы чоң рахмат. Буюрса биз менен болуңуздар. Кызматыңызда аты-жөнүм Бектур Жумабаев. Бизде Ноокат жергесинде мыкты таланттуулардын бири Эрал агайыбыз болду. Агайыбызды эгер жакшылыкта көргүңүз келсе, анда байланышыңыз, биз астына телефон номерин жазып калтырабыз. Сонун болот, мамай жакшы болот. Чоң рахмат. Рахмат, жигиттер, келгениңерге чоң рахмат.